što najviše pogađa u svemu tome jeste ta sama podjela društva koje je danas veoma zastupljeno. I sami taj princip čovjeka koji ima, da kažem, tu neku empatiju prema drugome. Sad, generalno, mi smo svedoci tome da je društvo polarizovano, da je društvo izuzetno zatvoreno. Mediji koji podstiču različitosti i možda čak neke radikalne stavove i te eho komore. Najčešće mi smetaju komentari i videi koji se plasiraju, koji su vezani za diskriminaciju nad ženama i da kada kažu da žene nisu dovoljno sposobne ili nisu dovoljno jake da urade neki posao koji može momak da uradi. Ja bih rekla da su to najviše negativni komentari ili objave, pogotovo od strane mladih ljudi sa negativnom konotacijom, koji najčešće usvajaju neke prilično ekstremističke stavove, bilo to u oblasti mizoginije, homofobije, rasizma i sl.